agoku noku aharigana katongezi Radio West gamba mpre Israel na Naganda aganda nangwaga kabire nagagezaho konka United States of America kagahindure koti abebembeza abaruko gebembere kabahindure koti. They are puppets by United States of America. Hatuwareba nkakata okareba nka Kingdom of Saudi Arabia, okareba nka Oman na Naganda ago United States of America kagamara karamani. So agaciro umuntu gimusya amapapa ni Iran. Okwimusya kwa ya mapapa, you see what happens. Turiyon tugamba harutaro hati nayo Irano kwenda kwerinda yatandika kusupportinga abahekera abatari bamwe na bamwe omahanga gatari gamwe na gamwe. Eine aba Hezbollah omihanga eria Lebanon, eine aba Hamas omur Gaza, eine Palestine Islamic Jihads omur Palestine, eine Ansar Allah abitukira kumanya munonga nkaba Houthi omihanga eria Iraq. Omuri Iraq eine yona Iraq Shiite militias, eine na pro-government militias omuyihanga eria Syria. Ntuza kumaraho kuturarwo mukahumuro, ntuza kureba hanshonga habwenci Irani einaba abanyambundu batara bamwe na bamwe omahanga gatari gamwe na gamwe. Which benefits does it get omukusupportinga abanyambundu omahanga gatari gamwe na gamwe? Huntington Katiyangwa program nago kunoku katutya mchebwanya agoku noku aharigana katongezi Radio West gamba mpre.